One more independent country, the state of Uganda. Uganda ekatunga kwetegeka okuruga aha abajungu aha biro 9 by'okwezi kw'ikumi omwaka gwa 1962 kandi obwire obwo Queen Elizabeth wa kabiri niwe yabira nayebembera ihanga erya Bungereza kandi niwe yabira nayebembera na Uganda. Omwaka gwa 1963 Uganda ekaba republic ahabwayo byaguma member wa Commonwealth of Nations. Obururu obwabanditse kubaho bukasingwa aba Uganda People's Congress UPC ahamwe na Kabaka Yeka kandi UPC ekija yakwatanisa na Kabaka Yeka banyuma Uganda kutunga okwetegeka aho government yabire nebembera Milton Obote nka executive prime minister ahamwe na Kabaka wa Buganda Edward Mutesa wa kabiri kandi aba bakasinga entebe nyingi echaretire barangirira nkuni bija kwebembera kumwe. Okwetegeka kwa Uganda kija kwabamu okwatanisa hagati ya central government ahamwe na kingdom eya Buganda. Banyuma y'obururu obwabireho aba UPC bakaba batinemu abantu bona omuri Buganda kandi aba bakasinga entebe 37 aha ntebe nkaga nemwe ezabire ziriho ezasingirwe aba Buganda. Ezabire ziriho ezasingirwe aba Buganda abinji aba DP bakasinga entebe 24 aheru ya Buganda kandi Buganda ekagumeine entebe 21. Umye byona bakaheza yuhija habaho okwikirizingana niko kurangirira ngo entebe ezabire zisigire bije bona bazibaganise. Banyuma y'obururo butaragarukire kubaho obururo bundi bwona kandi obwo turi kuza kujaguza emyaka 2 Uganda yahika etunjiro kwetegeka. Twenda kuganiraho na Honorable Tarasis Bazana Kabwejere owarebireho ebyo bururu okubyabire. Twenda Kabwejere abase kututangariza oku Uganda izire netunguka ombyo bururu omwihanga. Kabwejere nagira ngu Uganda etire entambwe mpango omunshonga ezo kutera karuru ahabo kugira ngo bwanyuma y'emyaka 5 akaruni katekwa kubaho. Nangwa hataka haba kaba haba nari nje ko burwangi bwa kinana kahabiro ki no manya ururu wabiro nkaga nebiri kija kudaho bundi kacinana ije nimi yakenge kigege 18 kabiri burugire mu ndesha kungani yijuka ururu kabekino nakwiho umubo yakinana mukaga uburiro butiriwe mu villages LC1 LC2 LC3 LC5 member parliament president hata habiro practice abantu batira karuru ntambo n'intangaza bo kugira ngo imyaka 2 mingi konka myaka kaniyetira chance yo gukora practice. Kabwejere nayongera ashoborora ngu obururu kubwatandikire bwagumani bubaho cagira amakuru ari kugira ngo abantu bakamanya na n'omugasho ogwo bururo bukate bukabaho kwenda kutondoza kuko kwatorugari ukatandika kwera oburo kya mumwezuga kasuga dungu kandi njubezu kasto mushekuru ukashekuru kwiho mwezu kandi shetutonga ukagumuzamu ninje mezo ukatahar harwengo ukasa kandi shetutonga nuko buyo kaboya iyo kwiho mwikiriyo so kurono dafera karuru jira kuwareba ngo ubanza kutera karuru aide ebyakora byoreka ngo aha nshonga ya karuru ahamwe na nemihondano eri kukira kubaho ombururu Kabwejere nagira ngo ashemerire kubaho discipline narishi emicwe eshemerire kuba enshonga nkuru kwena ngo karuru kabase kugira amakuru ati ni discipline cyabazungu bagwita discipline nweje kugira tukuzambururu zo kukundana kwatana mitwe obururu bukabire ngo abantu batunge chance kureba bese imbere kandi abatorine abukano barano bagira ngo oboyi no bweje this minimum konkana pate nayo kabire kutonza eje twai twiniyo nanga twatwiniyo Kabwejero
naja kuseyo bitwenda transport naye tegereza polisi yitu ya movement nabuje kweyisire enjungu yarwanyiriza umuhogo cyagamba n'amazina kwihazayo ebito plan yitu implementation yagishikiriza nariyazayo kujuyanga abantu ubu nagira ngo hashemerire kubaho okwetegereza ingana hagati y'abari kwesimba abebina hamwe na n'ekitongore ekiri kuteza obururu kwena ngo habase kubaho okwetegereza ingana kandi na no kurwana kureke kubaho ombururu cyenda ngo habo kwetegereza twena bapate abatezi b'akaruru aba gavumenti abafite amateka n'abayerekeza commission twena turajya kwetegereza kureba ngo intera y'ubururu yataho nkojo yataho bironda ibikwijya kwanga gucira abantu bakangana ukashanga bapatiye muri bahondana omukuganiraho na Kabwegere tumuburize n'ahanshonga term limits kandi ebi nibyo bitekateko bye kugira ngo age limit arado kwemera ubwa president awe atakurenga certain age imyaka itakurenga icyo digikiza nakaje mukacakanisa na hati mucakanisa ahabo kuba imyaka yitu munsomo eyongera kucyo kwiyabire ryebero byenyuma Uganda eizirenetera entambwe omukutungura ebintu bingi ebikwatirine nebyo bwebembezi hamwe n'obururu konge nshonga eyo kucanyaguramu ihanga rikatunga districts nyingi hamwe n'abanyishenjero bingi okurugirira ahari Kabwegere eki nikigaruza ihanga enyuma parliament y'abantu rukaga y'abantu 500 tubiri cyo kwata kubasa gukora kishikashira mu Rwanda ati abahanga no n'amadoma parliament ishimira kuba ntabwo baje cya kabiri etube ahubwo n'abantu orabashita mu cyota umuntu rugamba parliament boyine shahisha tubiri abantu bagahe baragamba umwaka ni baga abantu bandi batari bashitamuko renga batindikiro abo muri baje batakudaye no kuyikiyo obo Uganda eri kuza kutunga okwetegeka uko murundi gwa nkagane 2 okurabe omuri Busia harakashate sandeji Kabwegere na endeza abanya-Uganda kiro kirungi ari kugira ngo bine kukijaguza bari kureba Uganda herugire ahamwe na no kweyongera kwetegereza ihanga ahuriri kuza ndakubusya abanya-Uganda biyare ukwetegeka kwita imyaka nkagane 2 mucondoze murebe mu myaka nkagane 2 gitwe korire iki twetegereza ihanga ryitwarakorora financial agitse deba ba president abitugize twano akaza obot yaza abakato para president yaza amini yaza twagira ruri twagira binayisi twagira military commission obote yagaro twagira ruto twagira Museveni twagira yes obote yagaro kumuntu wa kabiri twagira Museveni hati ko kureba ko ebiruto eminunito amadire mupine twabiri tsindahindura tuki abo muri bagira ngo imyaka 2 mingi pine president besheito abadire twine abo bona binagamba tukazaza mahasha no bwebyo nabiriho Kabwegere nagira ngo Uganda eine ebizibu bingi ebyine kukoraho kutari kugira ngo okuturaho ko mwebembezi nico kizibu cyonka kandi ubu hariho okwibente hamwe na no kushanga ngo hakiriho abantu abatine accounts ombanka omwihangeri twetegereze wihanga ryitwere turajya kurukono kukiraho twetegereze kikire tindi wananka tindi wo tindi nkahi abantu kine ubibwente abantu kine ebitakugambwa wano gamba ko kuriya ha television mu mahanga gitu kurango abantu bakirimba bataragara n'ibibente kora abana n'ibijana beshanga nanka haruguto bari abana bakuga umwanya ngo bijya shabiro
rero twayivuka ihanganye reba kidura amahurire ibiro bitaka bupiriho bishatu bina ngo mu Uganda 14% ngo bina bank account ngo kubike central bank abantu 14 ahariga umunyayuganda kugira ngo kino urugendo abahangu omukutera tochi ombyentunguka ya Uganda aheri kuruga hamwe na naho yahikani bagira ngo Uganda omunshonga eze byobutegeki ekabire netambura kurunji ngo bitwakirimu obuntu buke obari kugira ngo bwaheza kukoraho nabo nubasa kuterezibwa ihanga rigende omisho